Kalau bini saya berseloroh buat video cakap telok saya Syam, saya serius malu. Jatuh air muka. Hari ni jom kita belajar sikit pasal cold sores, which is this, and this, dan sedikit adab. Cold sores adalah sejenis penyakit yang disebabkan virus herpes, bukan herpes dan bukan juga hermes. Ada dua jenis virus herpes, yakni herpes simplex type 1, HSV1, dan herpes simplex type 2, HSV2. HSV1 biasa berlaku dekat mulut dan HSV2 di kawasan kemaluan, tapi kedua-duanya boleh bertukar tempat. Macam mana ia berjangkit? Melalui ciuman, oral atau berkongsi barang peribadi seperti lip balm, lipstick, shaver, tuala, sebab inilah barang peribadi. Keep it peribadi. Jadi tak semestinya 100% cold sores disebabkan telok laki Syam. Dan once you ada this virus, ia akan bersama dengan anda selamanya. But don't worry, ia boleh dikawal. Kita boleh kena balik cold sores ni dekat tempat yang sama kalau kita kena viral infection, stres teramat, penat yang kerap, immunity kita drop, hormon kita berubah dan banyak lagi punca lain. By the way, virus ni sangat mudah berjangkit. Jadi janganlah kalau kita tahu kita tengah ada cold sores yang berair dekat bibir tu, kita review lipstick, habis review tu kita pass lipstick tu dekat family members atau dekat kawan kita, naya diorang nanti. Clear pasal cold sores, adab pula. Sikit je saya sentuh sebab saya bukan ahli bab ni. Apa jua perkara yang mengaibkan yang mungkin kita atau pasangan kita ada, lebih baik kita keep it to ourselves sebab ia boleh membuka fitnah, lagi-lagi di social media. Macam kita belajar hari ni, cold sores bukan 100% disebabkan telok Syam dan bukan tanda seseorang tu tak bermoral. Ya, saya tahu mungkin benda ni lawak to some, tapi cuba kita terbalikkan keadaan. Lelaki tu kena cold sores, lepas tu dia canang satu dunia. Oh, ni sebab bini saya apung basi lah ni. Adakah anda masih tertawa atau anda akan hukum lelaki tu? Dalam dunia digital ni, adab dan ilmu kena seiring. Jangan sebarkan penyakit dengan mulut dan jangan sebarkan aib dengan jari. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.